Muthenya barigici thaa mugwanja chiongo chetha murithiria wa Meru TV kura kunithiite na mbere kuraitha uri katho na wirigiro bwakwa ati muthenya waku nuthiite na mbere kukiagagira na nkirigagira ati Jumapili yaku nithiite na mbere kwigua kithongamaga kura kunthe withiritwo uri barabe kanisani na barabara miji kirigagira ati kiragi ntugi sawa muthenya wa muthituri antere chia kathwana hoteli ni nene hoteli nthongi DJ Keneta Coolmont Hotel no turi imwe kwa imwe no tukuruthira mibango yetu muthenya wa muthi na wewe na umuji ukiendaga kuona njoru cia Meru TV ukienda kumenya mantu kathumba tu na ukienda kuruma kinyaga ntu gaku kathongi twako ogeni ya Coolmont Hotel hotelire ithiritwe kina mbere kwigua kirutha bwega sana terino cia kathwana na wakinyaga kaina mbere kwigua kiruma gantu karaga kaina mbere kwa ekenagia nkoro yaku tugakagite ko nthebiegwa yana bitegwa yo kabithiro kibire magiraga Coolmont Hotel Terecha kathwana gorbo muthuke watu na rware runene agaogo ara tukaina mbere kwa tuki watanaga na njeri wa cheupe kiri mubango wa rumuri rwa siasa kuma tha chiri chiotugo mwankatha 5 chongwa chiotugo tukeragire mantu mwanya tukawatu watanete na atongoria kathumba tu baraba kaina mbere kwa bakeragirie siasa cha county ino ya Tharaka Nithi na mantu mangi kathumba ngakwiri bawatu ke watu nabo mbere tiari kire mbere chetu lakini kagitani aka watania na nimbethroge kumenyega bora kurekire metha yetu ya Ndeto chetu tukachia mbele kagitani yaka kaguthira bambitani Faminas wa Kimathi gatomberie na cha county ino ya Tharaka Nithi araende biothe bia kamari na uchethi ya biothe bibia thiretu bikina mbere kwa bikiragana nabio mukano murito kirutwa ara ukwerekana ati baraba kaina mbere kwa bakewate kanaga bakithithagia na mbere biothe bibia kamari bakaina mbere kwa bakithoka matagaria marito makewatho inara irabu bibia thiretu bikionekana muno kwegwa bire kiri nyomba cia wendie nchobi na arora kawate kana na biothe bibi akaina mbere kwa gitunya wa license ya kwegwa kenda ya nchobi na muno akaina mbere kwa kingagirwa biashara yake riboti ino tubanganirito bwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nikaenda kuthiria muchetho wa kamari arakuruba ingi wamo na nthukembe thibaithirite bakiurira thirikari akaunti ya Tharaka Nithi nirutaniritie koniba kuthiria kiuthi giki araba watanirite na mabitha ba polisi kuma chuka baruthite muchako mukire bakigwata biothe 17 bia kamari arakuringana na chief officer wa manto makonia biashara akaunti ya Tharaka Nithi Benson Kimathi Njeru kiri tauni tofauti cha kaunti yetu ara tukugeragia kurwa na kamari ino bukoni yakwa gwata gambling machines iritetegeretwi watho kira ngomba kwenda kwera antu beto na tiri gambling kana kamari ni controller gwa ibodera itagwa the betting control and licensing board BCLB yako nenkera license ya kutonesha kamari and the next step obatiko ya Kiri County okanenkera ndi license ya kuruta wirenu ndeni ya county kogu number 1 tori wataga these gambling machines nonto on our county side tutinenkerete license kwa wititegeretu kuwa ikiruta wira ndeni ya mianga koroki Kimathi neresete bora biothe bibi kwenyange bange bambio mbithi machine ino nithiete kuwa chiena zimekuwa na uharibifu na kupotoza sana the youth ambao wana spend their time biothe ni bibi pite regulated pakaragaragia mbesa ciao na ikyo gitomi betting yenda kuwa regulated kenda gutuika tiro thikana njira ireka thukia muingi wa community gakirigithagira bukiragia kawatikanaga kaunti ya Tharaka Nithi na machine taino na kinengereto license kagigatunywa machines turiciethagira ndeni ya ba na arantonyagira nchobi ndi chief of sororo gamirite department enu ya kunenkera ba license nkauga ati kuringana na mwelekeo tunenkeretwe under his excellency governor Muthomi Njuki that kirabu kiraike thirwa kina gambling machines ira itetegeretwi watho on license yenu ya mba igatuika withdrawn ogune tuike jukumu ya mtu wonde wina ba yake bantu wonde ari hakikisha gutina illegal gambling ikuendelea oho nonto yethirwo on license yenu ya kwendia nchobi ikayukwa nonto titegeretwe kuotha mantu me tuitha tina watho
ndeni ya premises yaku onegwa i licensed. Otherwise kancho kienkado kiri the county enforcement team baba rungimi yakwa na kinya the national police baba to backup na tomba gwata ino na tubyo na batu tiagwata tafadhali barekae na ngwe nuburu ontu bobo kirikiro na wekero kirori konti komanda bwaneza kiazingeno akiruta mukano morito kiri baraba kwendereire mucheve yo kamari akiuga bakabo jerwe tagarira kiwatho Nyika is an agency approach kati ya National Police Service and the county government of Tharaka Nithi ili tuendeleze vita ya kupambana na wacheza kamari, kwa sababu mchezo kama haya na tunajua ya kwamba saa hizi ni wakati ya likizo ya watoto wa shule, and if they are exposed to these things, tunajua ya kwamba enda ikawa tukifungua shule muula ujao wengine watakuwa wamepotelea michezo kama haya. So hii ni kazi bado tutaendelea na kuifanya. Leo tumefanikiwa kupata masanduku 17 kutoka some number of treating centers within Chuka South and Chuka North sub-counties. Ni kwamba wenye biashara hizo ama wenye walikuwa nacheza hizo michezo walipoona the enforcement officers wakatoroka. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara waiguna kuwa wamepotelea michezo kama haya. So hii ni kazi bado tutaendelea na kuifanya. Leo tumefanikiwa kupata masanduku 17 kutoka Kinu na njira enkinyaniri gukogo kainambere kokeo atikanaga ukiruthagia kana ukithigia nambere biothe bibia kamari woikirego nonto biaku ibibanga na kioro giaku kiriko kagiku yayuka. Turekana riboti ino tuthinara county ya Meru nara governor wa county ino Reverend Mutuma Mtwethinki ethiritwe kinambere kwigua kiaragire mathina mara bethiritwe bagikurukira njarani cia ura wari governor wa county ino Kawira Mwangaza na arethiritwe akiuga kwa mianka iri ira Kawira Mwangaza ethiritwe ari utongoria ni bethiritwe bagikurukagira gicamariro arungurwa riua akiuga bamwe kinyaba ma MCA bakibangagirwa kurawa na kinyama uturire mao kwithirwa mari watini monthe ama kagitani aka utongoria bwa Kawira Mwangaza. Mutuma araragi muthenya wegoro kagita agakuruguria nyomba ya Mheshimiwa DMK. Itiki mwathani araikiria maua kiaraikiria yembe itukiro mbere karakari nao nikienda Meru nyomba kugitata witambere itina gituma. Mutuma is a man of peace, is a man of God, is development conscious na atateta kanarumana na muntu noriku, and that is what we want in Meru. So I want you to treat him as my own brother. Oni getikianga na antecho akairi na tunisema tutatembea na yeye. Ntwithinkia meri yeje twakara noe kuma March mpangere gwita ugatega metene raiji barabara gaikwenjwa next week twetete kurugura irasi bina bia ECD twakete na Mutuma Ntwithinkia mtu wata turutira ngoya ntabato yaza to tarugurerwa omba kwethira weresi na ugeiwe ngokathugani gwa kuize kugia akwenda obwira bau bakwaria nau tera one Ntwithinkia ore obugita takuja kwa uwanja turinge siasa ore ringawa na Ntwithinkia ngona tutemurekia tutetete na mbere. I think we have to be very focused as a community kali kwa na development. Wana muntu gutinda kuina nawe muntu kunyomaro nawe na mbi kenda umuringira kura. I think me I'm not with you. We should look where we are going. Let us be bright. Nimbi uchoa siasene. What are we looking for? Ni maendeleo kani rwimbo. Kira kaburomba ituete ni tojukia kura na bara batena ibande bete bajukia kura na kibande kina inyokera risasi riko ringano igakoroga risasi riko getatea no ntugute thirikari tukenga maiga tukenga thirikari naye
na kura unika mbibitwe mantu ya DMK ya kibangwa mwaka wa 2022 na ndi Nairobi ndera DMK inteto ciaku itibui ambira ni ati ogua na iwe ngutwira gitinda mwira kethira uri twa gitindi kione ote moyo ikirie to uyu DMK ambinda mwira kitindi ukenda kethira ndi nakyo nawo ote moyo iboko me anteto ikarikite mutano witwa sniper wa Kumembe atathi kwa mwanka thai Deputy Speaker oria twana twiri kenda bomenya Meru ni umete kuraya twana twiri no ntubwa liberation ya kurita Meru iri nyene rira tikumenya thiri murungu kana inkoma wetikiritie nteto uyu ikarika neru ari okia kwithira te murungu tuthigitha twina DMK ya safari ra tumite turi MCS nenda ya na very emotional na mantu yetu na ngavana ora ari kunya te siasa in beyond politics yete personal yageta inya beyond na batwe antu bara baturakurwira Meru muntu wenthe ukuromba giti yote Meru roeta wa society na kawira tukarekana nyabi yetu twamwe kurwanwe no tukwisia kwikala tutereka ichiarwa Meru ira tutwire kura ile tuchiarwa chichiarwa twatiturira rwa mungi mwanka Meru yesa sawa na ndirira mama wa mutuma ayokia giti giakwa woni ndere DMK inte kwenda giti mwanka kagita kamwathani process yekinya na mwathani arenda gututuriria twi gutura ndatirimana na giti simply because ndari deputy governor na isherie kwethia atia ukethira governor atia mantu ya majani ukethira governor atia mantu ya kimera gya kawa ukethira governor atia mantu ya mira oute mutongeria magician ande oni kuinda ngani kadari kidogo ngwana kukuromba roga pumagara itoso akura ntere ingisa mimi ende ntiuga yigetekere ngochwana ndenketa kya okenge yakura angwenda kyo kuromba roga utikora jana tatukona DMK ikona kuna kumenya mbitite kugambia kuri ku ene ngugisia nkira gyo mbuga ntiuga ga ngona kuina time up to 2027 na ngugisia bogeta Israeli kwa rani tubatio chokaniria igitera campaign rireo kwate ni DMK njara no ntoni mbonete otongeria bwawe no kaigwa ndauga mtu imutongeria bomenye iyo mante ara yorongo DMK that is kind of the limit ugachenjia gwatau tubogwate mbaru kenda itebia birego na ubikiga wakethwa ino mo gutarerwa ari guru na ariku nau kana kwenda uturatura bomutharima nyao ndatharime bibetu nara so nende ndikienine kwantu bambure mantoro wecho ya uma kana ya yorongo mantara nda wecho ya uma ngetha ndirezi na kurombe tikia senator 2027 Meru County no ntoni mbonete otongeria bwawe no kaigwa ndauga mtu imutongeria bomenye iyo mante ara yorongo DMK Eboega nuntu bwa riboti inu karunguru gago kururia nyama kuria kathi mugunyeni irio kamberie gukuoma kamberie kuga inyera gatumirite kagita gauchwa kanyamwa kuruma twekana riboti ino tuthinara ntereche michi mikuru kagita kara arimi ba mayani na kire kiwanda kemichi mikuru bethere tubakina mbere kwa bakebu mageria na gutariria kunenkana ya mukana kirerekeria ba mayani barabathia na mbere kwa bakirutaga utongoria ni ndi bare mero utongoria ni bobo bakiuga ati bakaya kubanenkera bonus nini bakego bakiona mantu mabachore metho makiringithana gukinyana mantu mara babonirie mwanka muthiru mandiki wetu wa Ntheto Adams Muturi wa Thirenja nawe na riboti ino arimba mayani kuma factory ya michi mikuru ichumite na kunenkana mukana kimenderite batandatu bura bethere bakiritete na bethere bakiremera kuo na babarite bakyakwithira bakiona mbechi nini che bonus mwakene ubakona bora mutangang'one ngari ne monki batuka twasture win directors bara baremere itine batu itukurikana bonus ya mwaka muthiru bature betite kuyambum baya bature chiringi 35 kwa hiyo batu mwaka yuto ina thinembe ya kuthomethiana tutona bya kuthomethiana mwaka yu na kinyambo na asiete itakuija iba twirire
utibio tweterete tukethete kilo nyingi sana lakini mbio techo ende goreke nkori atire ni tende director ho ato ende to ndiri mamo chimukuru lakini ayetakira ayetura atire kinyabo kethatia kinyabo ndamana atia butembo na chibo kona ndio thirikari atire kamboni yetu Best ito namo ambacha to ndro maria to tukana jamani ya babange kena batu tombo tathuka gwirwa mbesa ikia ya CFFT ndara iru 35 ndaiberwe ndeno roro sana no ntwira ndurira ndarumite tegomba inyorere antisi ni tankethia ndire kundira thirikari yetu nete ina mbere no tuciumiria kenda tomba gwita na mbere kuria inya marando ya twinayo kabobotani ari mbaibethorete na kwa kwena kampani imwe kuringaritha na mwana cia somo kuma akaunti emero na muno giciombungi gatiganisti ire ni ethirite kende mayanio na ndipo ntubethirite bakiona maguria mathuku kiri wendi bo mayanio bena broker kana kampani yetu Best ira yuendagia mayani ya michi mikuru na Mombasa na noyo yendetie kinyama ya michi mikuru mwaka muthiru batura chiringi 35 barabangi bakira wa 60 na especially kwa ile factory ira njirani yetu Kegoi yari na chiringi 51 twarwa chiringi 35 difference ya chiringi 20 mbecha kwa hivyo kwa ile director bau bekimo na mwene company ira ewetwa Best kenda batuia mwaka yu na yuo kuga kwithirwa mbecha chetu ikenama iniere company ingi director batu ketha tuna bonjarene na tibio tukenda kwirwa nontu ibaungene na mburukere kura mayani yetu yayo na company yo yitwa Best tuna kithikero sana ntu director betu pato engire ntu bimbi bayo kutuyambia chetu bayo takutachongo chio pato chuna mbia chetu njete agirite turanda mana turathikero thirikari twasaina twabitha mantu yonthe twabenga bara meritene ndire mwanka thai baibangite na mburuka fulani watianisti aina kampuni ya etwa Best niye kwende mali na aramu ambacha bautorera thikari atiri kampuni ye mtombroka ate kwenda muremi atethuka atona muremi ogokira ito thirikari yetu no tuteba tu tamu ito loi twelenka thirikari yetu thikire etwengire kampuni ye kenda batu tumuri mochi mukuru tumba kuria bwega hate kampani ile kwenda mayani Mombasa etwa Best nya munene muno watigania ito mumenya katote kwando mwetari etwa no to kampani ni enda chia mayani Mombasa ewatanirete and director batanthatu bara twengire na thirikari ni kumitwa abengire na PS rono na aremi turabenga buruna twathura bangi interim director no to batete ke ruku office na director bara mikoro ibatwire kuo bakiara kiotembe cha tukona hato kwenda kuo twere thirikari Samuel Ruto korobo nene muno ya ile morumio mechimekoro no ndo na oteseka othia buri bachitete na kwa bakethira baketa musiaso kuma account emero na muno gicigombo gatiganiste ore thirite ke batumiro boy kwende mayanio agwa baka kwethira bakirombe chini ni mwakene yo akona kinyo bura mutang'ang'one ngari ne monki na muntu ito mumenya lakini totemweta thai imo siasa especially Omeru Tigania East awana thano kithaka ukira twamuthana kirumi batwe mani yetu mwaka yu iya mbecha na thirikari nibwe kiriro kya murimi wa muchi mukuru kampani uto Best ito mmenya na ntuko iya nona twamiua toto kwanda muntu u mwoneyo lakini mbecha zetu kya kulike nama twamiua tuko inkai muno ito mmenya to na twamiua mechimekoro toka kwaga mbecha mwaka yu ikia kwena makoro kia factory ingi batu akoro batiania tokaromeria mwana kampani eu amana director bau no totete geria mora mirenge hara thina na tukora thina tukotherenda turenda kwa kampani ya lwe thirikari bwa ya muno mayani yako yenda chia na neto ntwe kwendia mayani ekara factory inge chiringi 51 na siste enume cha mokoro ekarwa chiringi 35 ndenda kwera Samuel Ruto atere ndenda kwera Samuel Ruto president wetu wa Kenya batu tebatu tamu toteba wanu tamu tebatu tamu toteta ke wa munyoro lakini mayani yetu mheshimiwa Ruto yaroera mwaka tuone mbecha chieto muremie mechimekoro ani one ageke na itokwete mbaru watisho imekoro etake wa munyoro batu tebatu tamu ngiripoti Meru TV kumatia nimbe tanda msimuturia wa Thirinja
Ibwega tukirekana na riboti ino tuthinara ntere chia nari nara kariba guntu kubethire tubakinambere kwa bakibu magiri na kayo kare iguru bakiuga ati bethire tubakirothero micemanio kathumba kuruta maoni mago maigeni na mendekithia ma mirandi yothi nambere irebare ngiende kinyanirwa ntere ino lakini mona kurothero micemanio ino gutinwa bure kubwaga na kwibukirothwa ntere ino na ende bagitambitwa kiria atongore ba gutigira ati bakwinambere kwa bakingagia mawirane marabathie nambere kwa bakiberanagira kagita ka micemanio ino. Mwandiki wetu wa Ntheto Mwende wa Laibuni nwe uguturikithia riboti ino. Akaribageti mena wandini akerwa na gĩcigo mbunge kĩa Bore barua kinya nyuma yao kwethira ibeta micemanio na ya public participation thirikari tethia taironto kinya bomo kirijara bendeketha ciam mbitite na tiri mwantatira utiro tweta twike murandi tweta na mbere twetu utiro tweta na mbere batu ente kumenya imbiete kangarataniria mbere woni nkurukitie barabara nyingi nkiuma aja ngagita ngarama yako ngeta kirwa nondo teka tukurukaire mirandia ikurukairwo kirwa na kuma aja gweta kirwa wanu bebu na ante tarasara gweta na gucoka te 300 kenda mukarionaria karabwega no tiro murandi twakurukia woni ndachiura ndi gonde kuona nari kuthira ndaura ngeta obisi na kingabana no kuigwa po murandi otiri ndakurukia na ajo gucoka tukinanira mirandi re atu kauga itithingatairwa ituthinga itutamiseme ingi batirikana ko museme mozare dene kinya ojore oza nari dere na mheshimiwa na aretie na toronga tukathithirwa gugakaranga jere karemo kwarema itweta muno gikarone kiria na tweta tukauga thina ire cionthe tukwenda kuthithirwa tukanenkanira memorandum cionthe na tukaandikithia mantu jonthe lakini jarikia ja kujukua batu tutiona muntu ogutwira kaire ntu bura baugire ibububu ara twandikire no tuthiraira nkuluki bareori atongeria guthiataira mantu jakenda kuguna mukari thirikari tukwenda kuona muno ja twakinya mantu jara twejene ja njira icietu nontu ni thuki tukandikithia tukauga njira na ni thithwe tukauga nge ni thithwe na ndirira tugetera bura tukwenda thirikari igatukinya na yatwira obici na ni obo batere kuthingatira nontu batu twojuriria twaumau aki tutiona kaire muntu oguturia wiru kana otune katwikiraira mwanka na ndeke gitarite kuthira miaka ni thatu ithiri na ndente kumenya juju ngi jo campaign tugaitethia ate nontu na ndi no tukoria kiuria kaire o twitite tukario ou antu bare bathuri ibamenyere twaba makira ntukwiga kinya beje gitwe baturi kiuria na tu kiuria kia twabera bakamenya bakana no re wije athikirite munene ate athikirite muntu ro mwere kura mumwandiki owe amenye akana na amenye ikarire ona ari ari kwou batu thina ira twina cio imurungu tunengerete itukuromba thirikari buru inya nene cha mwecimu wetu ndikiri ati umbo twariria ati turi presenter ndene ya bunge na njirere agirite ni kendo boria bioria biria bibate kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa Mwende wa Laibuni ntubwa riboti enu murithiria wa Meru TV na njira nkinyanire kuma na riboti ino gatukinya mutheo matu kubangirite muthenya we munthi lakini mbere nti umagarukanga kunenkera Ntheto Inthongi turi imwe kwa imwe kuma gaugo hotelini ya Coolmont Hotel antere cha Kathwana hoteli Inthongi sana hoteli nene iraithiretwe kinambere kwigwikirutha bwega antere cha Kathwana uri agu bantu weta Huduma Center we choba iguru agu ukona hoteli yewetwa Coolmont Hotel na hoteli no muthikiri na muraithire wa Kameme kana muraithire wa Meru TV yena mantu kathumba tu maraithiretwe kinambere kwekirutha gutigira gugu ukwegua ugikaraga bwega wenda twire tu thongi kagukuga kienyeji kagukara kumana aratharaka kena mungenyo ta mwanya we gombe kana mame to machono magiempe wenda kanya makamburi wenda twire tu thongi zaidi ukainambere kwokithagira bibi on there hotelini ya Coolmont teka bobo tebuganu murithire wa Meru TV babenda ukunda gantu gantu kethithina riago tunthe turiago kainambere ko gikunda gatunyamu twaku na gutena mantu maingi marama kuinambere kwigua magikurigagiria
riengienda kwigua ugitigagira ati no kuona kanya ga kuwengwa na mibi mwendo waku no kwenda kurara no kwenda gukara kiumia kionthe aga micemanio kwina hall inene muno kana nyomba ya micemanio kuruthira micemanio ino aragomba kwigua kiyaga bukegwe bukiruthagira micemanio ino na antu benu na teka bubutebuganu mantu mangi mega nati bantu agao bei yago ti bei nene oro kuthugania tiari na ukuthia wanitonga barabe na kanyamu bubukoni kinyago muraithiro Meru TV no guyaga no kaina mbere kokio na gantu gakuruma no guyaga kaina mbere kokio wata services ino chionde kana kaina mbere ko gitungatagirwa na njira indongi zaidi ogorobwe munde tukao twena mubango wetu wa rumuri rwa siasa mubango wetu kaina mbere kwa tukiruthagia na aga gutiri nieno oroke gutongoreretwe ni njeri wa cheupe no kiwa twena atongoria nguthi kuma aga kaunti ya Meru tukethura twina Honorable Nevat Ntwiga wa kuma na arawadi ya Mitheru